Thaa Ithatu nkugwate ugeni ntoni cia Weru Thaa Ithatu mbitagwa Christine WANJERU na mwananiria wetu mathithio utuku wa umuthi ni Cindy Karwitha indi mbere ino ni Nteto itukubanganiritie. MCA Meru gutariria rigathi thina ya uyongwa kiri mucemanio wa iguru. Athenjeri na biashara nkobu gucokeria nkatho Ruto na Gachagua hakaritigania mena wirigiro wa thiri Meru. MCA Kiambu kuandamana mwanka obisini ya gavana mena matutakire gavana wa Matangi. Musiasa na mobiashara urenkuma Tharaka Kiambi Matanka na kuite hedhiru kwa wenyomba Nairobi. Tukiambiria kiri mucemanio uria uraruthitwe igoro gatagati ka munini wa rais Rigathi Gachagua na atongoria ma Meru maribu abunge na ma MCA riu MCA ma bunge ya Meru nimaranenkanire matita mao kiri Rigathi Gachagua maria maratumite magia nkushanio na gavana Kawira Mwangaza maria ni bamwe na mbia cia Wadford mashindano ma uritubira gatagati kama MCA na ward administrators na kinyagia sub county administrators kina kiabasari na mushiwa gavana kubungira thirikari ya Meru na kinyagia gavana Kawira Mwangaza kumathukiria arietwa Boniface Mongera atwambirie na inu. Nyume kuthithia mucemanio kiume kithiru na abunge ba kaunti ya Meru njako waja Nairobi na ndi mucemanio jongi jwa jairi jurajithikire ntuku egoro. Mucemanio jojo naju jurajwa abunge both ba kaunti ya Meru MCC 38 speaker y'ubundi na munio rais Rigathi Gachagua njakwawe Mathira tene kontenyeri mugwe na mwerekera jo munejo mucemanio ntuku egoro jurajwa MCs babunge kaunti ya Meru kwethira bagita moni jao himbie kurenge katikati kabo na gavana Kawira Mwangaza gavana tongira bunge kaunti ya Meru kana gichonko leadership arethiro bakiaria areukanyumene speaker y'ubundi arethiro ethirekeria na wita Nteto shonde ire baraka matete kumania mantu ja maingi jira barare ajo mantu jwa tantu jethiro jechumiro bobwega jamwe je mateta jangi mendekithiria na jangi mabataro jira bakona gavana Kawira Mwangaza ethiro akingia bwambere na bonene Nteto on fund MCs bonde na kajoka mwe ibare munio rais Rigathi Gachagua ethiro akerithia gavana Kawira Mwangaza kinyabo batera kwethiro bakiona mbeca cia on fund ojole MCs ubangi kiri kaunti mwanya bakwethiro bakiona inde kwethiro kwenda mawatho tira ja kalia Nteto eje angula mkutano imekuwa cancel kenge iborugiru batera kwethiro berikania na gavana Kawira Mwangaza yemungana jongana John Fari batera kwethiro bakiona nuntu ire ugirita kiri manifesto jawe milioni igana mwoki wandi imantu jatumbikana na bethire kire burukire Nteto John Fund iborugishi batera kwethiro shigano shinganene ojore gavana Kireito Moronge na gavana Peter Munya bathithaya Nteto enge irariro na waramu Nteto mbango jokolea MCs borogire checha bicho batithiro baikurukiria gavana Kawira Mwangaza shilingi milioni 510 ira bangite kiri budget kwethiro etonyithia kini mubango jokolea oho barashokire baradipi Rigathi Gachagua ethiro akira gavana Kawira Mwangaza batetekeria mbeca shemiro shitho etonyithia kiri mubango jokolea na kwethiro gavana kwenda kwethiro akiendelea abatere kwethiro echangithia na wita bubukone jwawe. His Excellency, hakuna dakika moja tumesema tutakuja kukuitika. Nteto enge ni kwa tongero Meru heshima. MCs barala mikirano tuba kwagirwa ndoni giteo ni nyakwethiro bechikurwa igavana Kawira Mwangaza barere ni Rigathi Gachagua boba tayari kwethiro bekwatene gavana Kawira Mwangaza ethirwa atiga kobone matharau. Nteto enge Nteto basaris MCs baratumanire kiri gavana Kawira Mwangaza bauga erwe ati weta maturene wenka kwa kunenkana na basaris nontu biboje mono ne ritobeko pena mobatu ya basaris Nteto ewode na sub county admin nenge
irashumirie MCs bariuga gavana Karamwangaza na batere kwithira shokia woni nya subcontent means bariathamirie na rabaitangoge barere dipiri gathigashagwa bo batenganiri nura gavana Karamwangaza ashokire woni na subcontent means baba na araba umite nonto jinjere mwa kureta mashindano wategera bo bakethro bena kigina ya county bwajata Nteto na borabora itithiro na kwerera bunene mono Nteto family bonde na kajo kamwe barere dipiri gathigashagwa batikwenda kwa nafasi jantu bwana Murega baichu agitangwisha county ira watho bote kugaite barongerere bauga na batere kwithira nenkirwa kirira yokara ya fasi jantu mubangi batano na tekumira na kulingithania nto biongo ya gavana akamuongeleza vibaya sana pongeri ejo barende kithire boga gavana Karamwangaza na batere kwithira cho mwere kithirio ngio kinyithaniria nontororyo bate komwenda vile mama hii kivuli yako naye wacha kwanza tumpatie nusu ya kwa Ithanaku jaja na jangi jama ngijezo ja kyaru wacha kethro ja kithro na kuthomera gavana Karamwangaza ntuko ya ukere ni tuko ya Jumatano araba kethro batrimene na munyo rais Rigathi Gachagua ugo ishoka ukerekana gavana Karamwangaza eja gwitikiria kiatho kingi kia muthie kethro kiithika MCs bana abunge bathatu nawe bakethro bechinanira mbere munyo rais Rigathi Gachagua na Nyankoroki Rais Ruto nikakwambia shinda nke reporter Ntoshero TV kumaja kingina ngina kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera Athenjeri manga ikirengwataniro ya Nkobo Pastors Fellowship bamwe na biashara mankobo matongoretwe ni Bishop Richard Kuchangi ni macokeretie Rais William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua nkatho kire igeria riao ria gutigira atongoria makaunti ya Meru mena thiri mariuga mari na wetekio nyuma ya kiumia kimwe muntu makethirwa makobua na mauria gavana Karamwangaza atikathikiria antu maria matikwenda ngwataniro mwiru mutugikare enaino program chetu chia kanisa chetu chia within Nkobwaja chionda gatuingite nikenda tukomba kugwatanira tukomba kurombera county yetu na tukomba kurombera makanisa jetu na nthiguru yetu ya Kenya at range kwa umaromba jaja jate kwa mitendi ya kikiri kanisa chetu tukarombera Meru county gikundi kia athenjeri ba Murungu kuma mushijwa Nkobo bakigwatana na biashara bataoni eji araberigiri kumeke kuthithia mishemani ya maromba mushijo bakiuga mbere mabalenda kurombera kaunti eji ya Meru iria ithirite na nkushano nyingi gatigate ka MCs na ngabana na kingi bagicokeria mutongiro wa mugongo Dr. William Ruto nkatho wamana munini wa Rigathi Gachagua nyikira bakuga batuko mama ne botigira ne bogushura ntaira county eji aunjia baba kyuga nande ne toke rombara ore choketwe na kinya bakyuga ukegita bimyo bire bakathithia mushemane jo munene jo gushokiria Murungu nkatho ne kugwatania atongeria bakenda mukari wa Meru akaditura ngugi nitwije kwethirwa kwina changamoto cia assembly na governor bati tukwenda gucokeria mwathani ngatho nuno nginya tukiona kuona ati president wetu urwendete nthiguru iji Dr. William Ruto akia deputy o ngugi ya gucokania Meru turona ni romba letu nuno turomberete county iji na mwaka thaini twendete na kuromba na tugeta na mbere kuromba na twina witikio ati in the next 1 kana 2 weeks manthi akethro ya kubua ndi muno na deputy wawe na tukirombaga ngavana wetu na MCA bwachemithanua kiria tukwenda ingwataniro ikyo tutwire kuromba na ikyo tukuromba kinya na Arua itokwenda MCAs bugwatanira na ngavana wetu nikenda Meru ikomba kuona maendeleo na ikomba kala bwega kwa hiyo tukwirigira tugithana mbere tukirombera thirikari iji ndene michemani yetu ni okiumia giki kionde kwambira tariki 11 tuikinya kumira tariki 15 turike michemani iji tukiatena muchemani wengi munene wa gucokeria Murungu nkatho no tuketha tukugwatana na thirikari ya Meru iketha kugwatanira twambirie kuona maendeleo mashinani tunenda kuga atiri twita atongeria bandini bakanisa niturombete na arabo kale akwere no twita yali gukara nabwe na bwan tuborombere na batu tubwekirira na tumwirira bogero gwita na mbere gwita atongeria
bugitongagiria county ji muthiene Bwirimba Saura ni muthuji wa gisiasa na ugite na rutero rwa MCAs na rutero rwa ngavana ntere isho igire chibatu ikathiri na ngwataniro na kinya kioria ngavana Kawira Mwangaza gutegera atongiria bamwe baria kwina we baria mbwiria kugano kabakurira ngavana na batikwenda ngwataniro turunga kuma na arua bakaya kwithu baretikaniria kugwatanira batu antu bamiru tutikwenda kuona saidi ingi itigwatanirite ethu betikire kugwatanira ibagwatanire miru itembere kwina antu batikwenda ndwejezira na tukera ngavana kairi kuri antu batura kuria kwa bamwira miru ria thongi na miru itithongi antu baba baumaga bageta kwa ngavana betala kona kira bakuona na ikyo kuona antu baba nduko tionde metho kwa ngavana kenda bona kira bakuonerwo beja na ndikyo kuona ndweje batikwendezira mwaka uturi ibakwenda ndweje endelea ndikenda kintu kioneka na aria gyakuria na ngavana tukikwirore ukiambiria mantu jaja kairi antu baba ikirusi nago babeja kuria aria antu babeja bakuthiurukite please antu baba beke kandu bebere mwereku nikenda ugo yontu uwe ukenda bebere saidi yeku nikenda bakwa time ekuthithiuro kathithe na ngugiro gaita kiripotera Nteto cia Weru riakwa ritwa ni Mutungi Kare. Ore munini wa rais Rigathi Gachagua umiritie kuruthagi karo na atongoria ma Meru Morontoni wa gucokaniria ngwataniro gatagati ka gavana Kawira Mwangaza na MCA ma Meru riu akarimo ma Meru mariuga mari na wirigiro ngwataniro ikonekana gatagati ga atongoria mama ni mongerete na mago makambiria kuona uthina mbere uria uremetwe ni nkusanio ino. Kevin Kimathi na Nteto tariria. Ode munini wa rais Rigathi Gachagua aciumite buru ikikaro na atongoria ba county ya Meru ndikendoswo rumwe na thiri ati ka atongoria bao muno ngavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza na MCAs ba mbunge ya county ya Meru riwe rugiro ibocokerete kiria kariba mwe Meru wirigiro bwa ngwataniro yani burukire atongoria bao boria bwaremete au kanyumene kwenda kwira atongoria ba Meru county yetu bila tukwenda Mwangaza ingwataniro itukwenda kuona speaker akiaragia mantu angwataniro itukwenda kuona atongoria betu ma MCAs leadership yo ikiaragia mantu angwataniro na inkwenda chokeria mheshimiwa deputy president Gachagua nkatho no tunajirite program we itukuromba ma MCA baitwa ingavana wetu mwendwa Kawira Mwangaza ibakare nthi bawatanire kwithire kwina uthuri ba CC ikwithire kwina uthuri ba chief officers ikwithire kwina na maendeleo ya mantu yangi ara ya kwendekana na tuone antu ende bakiendelea na world fund tuone kinya barabara ikibwithwa tuone mathoko ya kibwithwa na nontu bainye mwathani ndina witikio Meru county ya kura na itumikio kwenda muno ngwataniro ati kangavana na MCAs ba Meru amwe na atongoria bangi kuringa na burea kinya mirandi mwanya romithai kumania mpathu iyo. For example kiawita Kiambu county kana weta Murang'a county industrialization rate ire nara nini mno loi inkuromba bumenya kwina kinya investor wa kuma Meru aurire konyori kyankandi kya kinya Mombasa mweri yo ekenda na konyori kyaire kenda kitethia kana Kameru kiruterero wandiki bwangui investor u narare wiko kwa no tubanthe tuire ikwendelea ki county ya Meru akithwana kinya wiki ya county ingi ironkuria atiri ikia kwithira investors bau ibakona nthetu yokara kweri antu kwina andwari tomba witiki kuyageni baitikiria kuya kureta mbecha chio kana industry chio ki Meru county ngwataniro ya MCAs na ngavana Kawira antu ibamenye te agwinyangia mbia ingwataniro yokaria mbia cha Meru cha muringi kura in case na ni onkwenda kwira Meru beto bonthe ba Meru county 45 ones ira charingire ma MCAs kura boke agwile la thaibo kona MCA wenu na kurwa Kawira mbere botamuthikirira oria ni interest yewe impi oke agwetha interest yewe personal oni nkwana bwithira boss yagwithakia oke agwetha utekwatanira boss na we muruti ngo moya kawandika baroka uga oni ngwere uketha boss ure omba thikirare oni ndende kwana mbi lakini te urwa boss no tobathina chiagu embi wewe ngwa koloki kwenda kuwa ngavana Kawira aheshimike
na iturona inkathe mwekuru oni ndari seneti ida igiru nya seneta sifuna kiwa iba chumbura wa iba moe so ira tiba menya ushindi bwa kawera ne ushindi bwa muringi kura na ira tendro toreka kurongwa ni ira indro ora ikawera achindira no to muringi kura achindira lakini amo abu turi ware ngwataniro MCS na gavana twatanireni kenda mero yeta mbere na tuterende entertain wana ringi uroka ira kiro ya kawera tutandili na yeye sisi kama wapiga kura. Kiripotera Weru TV kumatiania mbita wake Uvin Kimathi. MCS mabunge ya kaunti ya Kiambu umundi ni mandamanite na kuthi mwanka wa bisini ya gavana wao Kimani Wamatangi magititera gucererwa kwa mbia cia basari atagatika mirandi ingi ya uthina mbere nkuruki MCS mama ni magotitani barabara iria nthuku ona nyuma yao gukurukia budget ya shilingi milioni 100 marigwa gavana uyu atekuruta wira namo. Nkushanio gatagateka MCA na gavana kire county mwenye ni ciethiritwe ikionekana. Riu MCA monde mabunge ya county ya Kiambu mathungirite obisini ya gavana wao Kimani Wamatangi makimumenagiria ni gucerithiria mbia cia basari na cia mirandi ingi ya uthina mbere. Pesa zimewekwa za basari in this financial year zile tulikuwa supposed kugawa ni 100 million. But my governor ameandika, alisema wakati ya ni Mashujaa Day, Jamhuri Day, alisema tutagawa 200 million. Nauliza nikiwa chairman wa education, where is the other 100 million? Because ile pesa iko pale is 100 million. So he is taking us in conflict. Our people are expecting to gawa 200 million. But we only have 100 million. Ikaro kimethire gavana ati kuna kubanga ni kambi mwanka arerie Nteto ino iria makuga ikundi cia bashari ni ithondeketwe nturani na ti amenyithie tama MCA na kuga kama gutunywa wira uria mabaterie kwithirwa makiruta. Anatumia pastors wa kanisa na kila mtu ana kazi yake. Mapastors wa Mugua ni wengi sana. Akichukua 3 ama 4 na hizi kanisa zingine na pastors wengine. Kwa hivyo kuna mtu mmoja amechaguliwa Muguga na anaitwa Kaiti kama Udhumbi, MCA wa Muguga. Kule kwingine kuna yule amechaguliwa. Kwa hivyo tunaomba governor afuate sheria ya kwamba bazares zitoke na zitoke sasa. Shule iko karibu kurudiwa. Sasa tunataka atumie ile njia inayofaa kisheria. Nkuruki ni magotetera tujira tutunini twa guntu guku turia makuga tituthondeke ona nyuma ya kubetukia budget ya milioni 100 nontu bwatu. Matongoretwe ni mukanukio maria enge bungeni inu tawe Geoffrey Mucheke mariuga matina undu na gavana Wamatangi. Inde na mathikirie na natige kuthungiria murandi wawe wa Wamatangi Foundation kire biashara cia obisi ya county. Wamatangi Foundation, we have no problem. Hata mimi niko na foundation yangu. Kila mtu hapa kuna foundation yake. Lakini mimi ninaomba governor Wamatangi, ninakuomba udilink Wamatangi Foundation from the activities of the county government. Nkuruki atongoria mamani makuga ni makumakira aciari nonto skuru irerugurwa kirecumia ciere icecite na marwa ntumani montoni mabasari. Watu wanagoja basari kule mashinani, watoto wanarudi shule na hakuna basari ambayo imeweza kupeanwa ama hatuna habari ya kwamba hiyo basari inapeanwa lini. Lakini ile ambayo imetukera zaidi ni kwamba hata hiyo basari wakati itapeanwa wanataka kutumia foundation inaitwa Wamatangi Foundation. Sisi ndio tulichaguliwa na watu wa Kiambu. Watu wa Kiambu ndio sisi ndio wanauliza maswali. Ikifika ni mambo ya basari, wazazi wanakuja kwetu manyumbani. Hawaendi kwa wale watu wa Wamatangi Foundation. Na sisi tulikuwa tunataka kuambia governor apeane basari kulingana na vile imenakiliwa katika kisheria. Makiongera na Muthoro mariuga gavana uyu harenda kuruta wira unthe na uriotie wawe. Now here I have a governor. Yeye anataka kuwa chief officer, anataka kuwa waziri, anataka kuwa chief officer, anataka anataka kuwa departmental head, anataka kuwa sub county admin, anataka kuwa ward admin, anataka kuwa MCA. Surely where are we heading, honorable members? We are joking, but we will support our governor.
He should work with us and we work with him. Hata ukikanyaga kuno kabanini tukathinwa kuningucoka na Nteto nkuruki. This Christmas, enjoy thrilling new drama series. You've never been good. The Long Ballad, Love and Pride, An Identical Twins, and Q. Alisha alikuwa mke mzuri na mwenye furaha, lakini rafiki yake wa karibu aliporudi kutoka ng'ambo, hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Ashajua ukweli. Njoo mwambie roho yako imepata makao mapya. Tazama Q kwenye Rembo TV kuanzia tarehe 12 Disemba. Unaenda wapi? Leave me alone. Recharge and get upgraded. Star Times. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Hello my friend. Hali mdosi. Yongo umesha mpesa? Nafanya shopping kwa muda wote, tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. It's a surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmart Electronic. Ndio mimi I salute. Online tobia utora bia kubia tumira nyumba na kinyapia tumira nguene. TV, ufa, home theater, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intobinge beyond the bia electronics kumaki Jackmart Electronics. Likane toenda se kinyangasi, baiskeli na kinyametha ira setoa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmart Electronic mzee. Torema wa Kasiongo, Ureshe Kinain, opposite Bread Fashions. Jackmart Electronics utebio wenda biura. Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy Timao tulimiru nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyume ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obistina chendisi ya Meru. Acha Islands Academy turi na arimu ba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugima bwa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi nuntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirigere na 2023 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni ntubo Nteto nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali? Hey! Wewe, mchele madando hapo! Na nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Oya customer, usijali chakula yako tutakutengenezea
kwa dini yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupigia simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu, uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Orenge gankugwate ugeni tukithie na mbere mu biashara umunene na musiasa uregweta ntere cia Tharaka Francis Kiambi Matanka kwite kirauko kia umundi na mwiri wawe wethirwa nyumba kwawe county ya Nairobi. Kaumo kagi ku kiawe gatamenyekana mwanka tha ino na mwiri wawe ni mubire moshariari weterete kuruthirwa kithimi gia postmortem nikenda kumenya kaumo gagi ku kiawe. Ukarikano ni musiasa regweta muno nuntu mwaka wa ngiricire 17 kithurano kinene nethiritwe agicwa gitigia seneta county ni ya Tharaka Nithi Anthony Kadhinya ena rugono ruru rwa kieba. Mulingi biashara nkuma kumantereja ya Tharaka na ule alongamiti ya seneta county ni ya Tharaka Nithi Kiambi Matanka ni akwite muringi biashara ojo ethirwa kwite gitandani nyomba kwa entereja Karen omderokire. Bolisi gia gusonko na makweta mama kuma gitukia bolisi gia Karen batindite kwa Matanka bakithithe gio sonkoni kagikuiki. Kulinga na ripoti ya bolisi ile lutete kiogoro kia umde na ile andikithiro ni mwekoro Matanka muthenya umde mere waigwe muthoni ni ile ithitete Matanka na mwekoro jwa bala kinyire muji thainye jia utuku muthenya egoro eno ni nyuma ya kwithiro balekera bunike mwe ntereja Karen ile nyuma ya gusoka muji balethiro bena kurega kwigujana nyuma ya mwekoro jwa Matanka mere muthoni kurega kugaranti Matanka loan lwa bilioni jere lwa kwenderithia biashara. Nyuma ya kwithirwa kwina nkusanio katika baba baile batama magitandani kimwe indi balathire na mbere na kugaukana na omto kuthikuma maru mwanya. Kulinga na ripoti ni ya bolisi ile andikithiro ni mwekoro wae Matanka ni aligwikaga kingorota na inya nene amona gutaika. Aidha nyuma ni rokire ethirwa ari mukuo gitandani kiae. Nyuma ya gutangaswa kwa gikukia Matanka omderokire atongoreba county ya Tharaka Nithi ni bakinyire kwa muji ntereja Karen kunenkanira pole kiri mujwa Matanka. Tuleaga kwira mwekuru wake na twana twake na family yao pole nuntu manto kenyeno na Tharaka Nithi na Tharaka yetu tuguta umwe baba nene muno nkeruki tutije na takwathire nuntu no akaretirwa mami lakini nuntu chuguzi buthiete na mbere uchungoni bwathira tukerwa na takwathire na ingwitia gikukia bwana Matanka gitiaringithia no tonire Tharaka Nithi county kiaringithia entire world nuntu mtu uyu naringithitie nkoro chiana bani ni nkoro chianto baingi muno ni undu yogo is my mentor right kuma university and support ndatweka muneno wa Aritoba University tuendelea no chore na Matanka kuuti turingithikite sana ambita soso na nikamwita soso no ntutie kiathingirtha ndega kumura mwita kiambia tira na aria nawe gwatikinya agatumana bura agatumana kambuge pore muno ge family yake na kana asore na aturi na kinya ntu Tharaka bonde na Tharaka Nithi kwa njumla no ntu mtu arari mwende na mtu arayi gukara na ntu amwanka munde Matanka athi gututiga arutiga muchoroko munene muno ninkuga Tharaka kuringwa nduro nthe kuringwa itula ria Matanka turigwa turingikite sana nontu Matanka ari mwana wa ntu bonde bantu reno Matanka atathuragira mtu umunene ka umunini endete antu bonde. Matanka ni muntu turabete sima muno tatuyo turi ana biashara maria magukirira nira turachwaga mbere muno kiri Matanka nontu noe arari mwana biashara arari gwiseta muno kiri Kenya na company ya weta kwa Patia and Distillers dutio turi ana biashara maria nini magukirira metho metu marashuite Matanka na tuyo muno maono ma biashara turashiaga muno na Matanka na muntu turatemeaga muno aumba gutuba mawaidha mabura tungiukirira ni Matanka.
Ungiola nenkanirite pole jia kile mujwa matanka ni waziri wa wikaria Profesa Kithure Kindiki ulia gwetete matanka ta muringi biashara wenkuma na ulia thiritwe na kambuni nene na ile itiete jiandikite imwana bingi amona gusinsia miturire ya imwana bibi kuma muji munene na Nairobi. Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Akarima Tharakani makuromba mubunge wao George Gitonga Murugara kurekeria mbia cia basari mbere ya skuru iruguru wa mweri uyu ni makuga nontumbura itaurire ya kwigana mataketha maketha menge buria makethaga kogu matina mbeca cia kurebera ciana bisi Wariraba kwibanga nontu bagucokia ana bao cukuru akaria baende banterece Tharaka ibatheretie bao gutire gantu kae mundani bomba kwendia ni kingo bomba kona bisi tiri ro bie mundani iro bibio mete okoi otiege ndo tageku mbuta ne agitire ogo to marambarambe goku ino gutiri ntwanto baborete kenda bomba kwenderia aruto baba chokete cukuru tokaida machoka macukuru makinyire ikaribo mono lakini okaraithĩria ndene ya biranto bena byo mundani batiomba guketha biethe bomba kwendia kenda na bachoka cukuru onto totiena mainya makore ya kinyabisi ana beto to ina bacukuru na tutikona mbisi ya korea tende to ina balance ya 30 na ciere tutiena iribia korea mindani ndengo gotie chichi ya watire mwatho mwereti momo mpempe timbomo na tutiena mbori cia kwendia amwena kuria mujumbo Tharaka Gitonga Murugara gutigira na kunyagikina ya CDF ntere ino ibatheretie yuri rithirito rigicokia mathomo nyuma ntere ino mono kiri macukuru mwanya Matharaka kino kaigwiro bibi ana barumirwe mbere wegwa ana baruthete bwega nkeroki ukaitha macukuru meto matiarutha bwega nonto bagutwika ana bathoma cukuru bena yura nikyo kinge gyatemire ba contribute kwegwa ana resort mwitiro mwire mbega koromba mwachi mweke wetoke Murugara athi na mbere na ututongoria atunenkere mbasare tuone cia kurira na cukuru batigakinye cukuru gukinya bathi na mbere na kuingatua na primary ana batia wata bwega ibagwira nonto botweka baraya mechie gutie nto ya kuria waokeria mwana athi cukuru atiomba kuthi na bicho tirete mwana kenderia na mbere na kuingatua na kiri mbasariri kwirigirwa kunenkanirwa ruani kuma kiri ubisi ba mujumbo Tharaka ibombita gutariria nonto tabo tiretheria mukorora kalinde goronara etina na toburi tu ake nagu na kore kuchaga meko eno nunto tebu kalotha ende araithĩria maisha marira nkuromba ibageria kuraitheria mtora muthenu kabisa no twena kamete yake irajumite kwa kila locations sub locations kwa kila matora ibageria kuraitheria muntora muthenu na kenda mwana umuthenu mba gutetheka nkeroki ya kunenkera mtu Gitonga mtu mwandike no mtu mwandike urende thirikari ne kumutetheria ujo muthenu utege twena kyo inkoromba CDF bagere kuretheria maubatu monthe na kenda kuwa kwena gikeno diramba achari nikagaiwa kwa inkoromba thirikari ya county government inkoromba thirikari ya national government egere kuretheria ntere cionthe kenda ana bomba usapotwa na ambassador na kenda bomba kuthoma bwega kiripotera URFM kumantere Tharaka Peter Paul ogwakabethe Murungamiri wa rwangi rwa NHIF Amiro David Mutumari ugankorokia gicunce kia 60 kuma kiri eganagia akarima kaunti ya Meru nimeandikithite kiri rwangi ruru rwa utungata wa ugima wa mwiri ende thina inene ni ati engi mao matiga kuriba utungata uyu magunikana muno antu wakanyuma ya mukobe wa twana kunari ogu na rombete Ameru na muno maria mari na mici kuyandikithia kiri NHIF na kwithirwa makia ethura sibitari iria iri bakubi namo Muthuri Murioki ena inu Ngana David Mutuma urani murungamiri obishe NHIF ndene kaunti Meru na ugite nandi ngurukie gicunji kia 30 ndene kaunti Meru ibombite guciandikithia kimbango ju NHIF akiuria muntu onthe atirika gitegara kuthwa sibitari ture sibitari rira kwinwe arakethwa akiona utungata bwakui nankwenda kuwa twina namba nene muno ta around 60% ya members betu ba Meru yonthe be registered with our members by NHIF na NHIF nubu gutara sibitari ire ya kwina ugwe watara sibitari ire ya kwina ugwe nyo bwiguita
na ndukeja gwita cibitari ria ubote tarite no wirwo ubotarite ngubwende weja kirwa narwa so ne atatumba umbotethwa utionge bombo gutethwa nuntu ukeja kuthwa qualify ro kuma kubu gwita kirwa riu botethia ino tuna baruga rifaro lakini utena baruga rifaro na ndena arora na nwajitwe eka bindi bugite atia uri mbesha nuntu mbajwenge niyo ya kuandimito cibitari kana irenge twita specialized services zaira cha kulingo CT scan cha kulingo MRI iria wita cibitari iria ina services yu ne utirasima witho tarite amna bubu agutethinira nene kagitagara mutwarajwa no tungata bo NHIF nimene atithwa kirambe chire chiragwo mweri mono akiorotere kurubara beja watwana na ndi challenge ira batu twithara twene ara nene mono na memba betu uteja kandi na antu betu bara baingi ibeta ba memba betu mtu eja kwamba kuthwa kurara akisi ya maternity kwamba kuthwa kurara akisi ya mbajua wamenya kuma cibitari kandi rotire ya kairi iyo niyo challenge ira twithara twene mono na ndi mtu etaka takandire amenya gutakandire tukija kuja raisi tutena mtu uria tutumba inya kumuroketi kana inya to muringira thimu to mutumira message eja kagwa kagire mbeca kugitatea chakurea amana bubu eromba nandi ni gutigira mtura onde na njewe atigena kuria kandi NHIF no tukombe kibatetheria kandi eje irungama iranja yonde mukuru mwekuru na ana barabe ndigurwa miaka 18 nande ugo pokathwa bugite ta kandi eu utembajua kana accident umba kuja bura kuthwa gwika bandu gwe family kariu nande de nara ijaira iri mwekuru kana mukuru na shake na agitira kandi lakini atirekera ana atirekera mukuru nande ntukwera mtu ageta cibitari yakubindi ukijaja kwina nio sheria yakuga tutigwikira na gwita cibitari ndeke eu na yote kwa na rimwe kethora ina challenge ukone kinyeria ntukwita kuria mbeca na already family unirari nai na kandi inkiripotera Weru TV mbita muthuni muriuki kumania na utungata wa utheri uria withiritwo kithina mbere kiri cibitari ya Guardian Kangeta ina omwe na gunikite baria mwana wawe uwithiritwe ari na thina ya guciarwa nayo kuatakanya kambere kuthinjwa kuringana na ndagitari Peter Mweka augite kuthinjwa kwa mwana uyu gukaukia ataaramu mathatu ni kenda abora wega kurukina uretie aciari maria ciana ciao cina thina ya icunci cia mwiri cia ndani kwithirwa magicua utungata kuri Denis Mugendi na Nteto ino Frinda Kinyani umwekiri aciari bare bithiri bakinya marabu nene ni untubo kutharimo nana bari na thina cia mwiri wawe kari kana gakari gatina njira ya kwita igwitetheria ko mwana wakwa uciara kura ari uciara ngo atikire na thina ya kuremwo igwita kioro gereke watiga ite kawaida nenda ikia mutindo ndewikia mutindo beta twakaraku twarietwo mweri kenda bagoma bakoma batutuma cibitari ngi watiga tutare mbeca tumuithiriritie cibitari ni Guardian Teresia Kangeta kuria akugara igirwe kuri na utungata bote na marei au na wenyume akujagu ne kabunene gukurukira mutaramu ugima daktari Peter Mweka kuga gatungatira mwana wawe amuthondeki icunci kenda atwika tana bangi batena kathina ruare twina mwana wetwa Joy Tinyari acharirwe atena njira ya weta kioro na kuringana na miaka yake tukinyita rende miaka ile na mieri Ithatu naturally kidogo usually ana batichari bena njira ya weta kioro twambira riabo kiumia kia mbere kana kinyantu kwa mbere yo chiarwa itubirite wetatia kucheka na twethira tena njira ya kioro kenda athenji batwana pombo mona na bagupangira isajarire kwa bwirite kothibu Joy na umite mami na thiolonkete sana macibitari ya maingi na arawire na thirite kinya pesa kwa uri arejire kampa Guardian Hospital na twina thenji babari kwa batwana turawire twamubwithirie surgery utebio atena malipo lakini amuna buto abwithi surgery mbere ora tukwencourage achari bangi
iweta barure kandi ya NHIF nonto kandi ya NHIF macibitari chonde itha cha private kana cha thirikari muntu na mbote therunio lakini sajareto mugwethere duare utebia kethira kire yakinya kintu nayo ikethirwa ikari atia akabwithwa sajari Ithatu itianite na mieri 6 mbere nonto atena njira kioro ni umuchwira ntwara kioro kikethira kikiumaira na athiria buora nyuma chiumia 6 tukombo mubwithiri njira kioro kenda tucoka ringi tuinga ka space ka twita colostomy utaro ni bwiku kiria aciari baria bari na thina taiji kwenda kwira aciari ni ukethira wina mwana wina thina ukethira te ucielewa na tairi yonto ukethira tena itha njira wita kioro kana kinya njira kumere kethira te antore bwirite kwithira ri ita cibitari mapema kenda mathina yayo yonthe ya mwiri yaumba kubwitha mbere mwana akura mantuntu ya joy ruare tubirite kwithira twathiririe surgery chawe atakinya mieri 6 Dennis Mugendi Weru TV sibitari ni Angadia Nkangeta wandi ni Akangeta Igembe Central County ya Meru. Au nĩguo tũkũrekereria nteto cia Weru cia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega nĩtũkuona kanya na kũrũmĩrĩra nteto ciitũ mbitagwa Wanjeru monanĩria wetu mathithio ũtukũ ũmũthĩ nĩ Cindy Karwitha.